tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaumay kamot, Mari Melanie. Kaya't ko ti makiin istoryakan ka, Mari Roda. Ang kaslabi si kamat gayam. Ado nga minti simang pat alakok, Mare. Masapul ang mairipak manen. Naimbag ka pa'y, Mare, at da negosyo. Sana kas kanya. Ay katrugyam mo't ti ag negosyo, Mare. Awan mo't nga rod pagpuunan, Mare. No kayat mo, di agresel ka pa'y laang kadagiti lakok, Mare. Siya kunti agpuunan para kan ka. Kasano, Mare? Ipos mo dagiti lakok. Agnayon ka laang numano ti kayat po aganan siyam. No adati buyer mo, umay ka mga lait istak dito'y balay. Ay nawaw, awan mo't laang ti bayad ko kin ka, Mare. Di mat imbagakan ka asya kun ti agpuunan, irimit mon tulat ta ti puunan kanyak no makabayad ti customer mo, Mare. Mabalin, Mare? Okay laang nga rod kin ka? Una, basta irimit mo adagos ti puunan kanyak. Alaam laang ti ganan siyam. 2 to 3 days kasjay. Tapno adamot igatang ko ay it stocks. At dalabiit papanak, nanang. Naa, di ka matatao dito'y balay si Kamilanay. Pagkwartaan da ito'y nanang. Da kayo kat di mo. Amangan mo no illegal data. Ay nawaw, saan nga illegal da ito'y nanang? 101% legal a pagkwartaan. Mala, mapangkaa ngam agawid kantong maladagaws. Un ka di, danag yun aya. Huwag gayam, idagas mo ti bayad ti order ko kin antimbibang. Di mo liplipatan, takasapulan na dahi ti akwarta. Naimbaga bigat mo, Mari Roda. Kastamat kin kamare, kumusta ngayon? Adamot lang nag-order kin ka. At damare, iso nga imayak tamangalaak iti beauty products anakom. Anya a beauty products ti alaam, Mare? At titilistaan, Mare. Ay nawaw, nagadun, Mare? Un nga rod, Mare. Kalugaran tayo ti Dadduma. Jay Dadduma, taga Kabangibang a barangay. Di sika, ti mangi deliver iti babalay da, Mare. Jay Dadduma laang, Mare. Ti Dadduma, ipauit ko kanla kay Tasyo. Tulungan nakman nga rod amangi karton, Mare. Sikan tumot ti makaam mo amangi ripak. Un, Mare, awan parikot dita. 2 to 3 days remit, Mare. Kaya't asawan day ta, irimit mo ti puunan ti inalam a beauty products intun Sabado, Mare. Un, Mare, di ka madanagan. Irimit ko matlaang apaman a maalak ti bayad na. Agasam man da dya pinagkat ni kumarin bakit? Di dakil mo tayo ti sales mo itang aldaw. Di na pa'y binayadan ti stocks nga inala na lakay. Ay nawaw, impautang mau. Won, siya kunti agpuunan para kinkwana, tawan kanumot pagpuunan na lakay. Irimit nan tulaangan ti puunan no makabayad dagiti customer na. Ne, kita bakit? Kumarik mat day jay lakay. Oray kumaray no kwarta ti saritaan. Awan lat amok. Ado dagiti nakautang dita, anarasaw tingiwat da no panagsisingiran. Oray tupay kabagyan no panagsisingiran. Agbaling ka dakas iti imatang da. Ay nawaw, anya nga ita na ikarton nga inyawid mo, mila ni anak ka. Beauty products, nanang. An-anwam na kita? Ilako ka. Daytoy tibagbaga kada kayo aligal a pagkwartaan, nanang. Naimbag man, taada nagpuunam. Ni Mari Roda ti agpuunan para kanyak. Agnayo naklaang itibasit tapno adaganan siya. No agbayad dagiti customer ko, irimit ko ti puunan ni Mari Roda.
Ay ke mayak nga rod ano kasta. Saan amasapol ang mangirwar ka iti kwarta? Una nanang, saan ko aparikot ti puunan, tadamot ni Mari Roda. Ala, panawan kayo pa'y, taipak ko dagiti order nga ipawit ko ken lakay tasyo inton agsapa. Adaman ipawit ko, tata. Adat ipawit mo milanay. Ipawit ko man dagiti order da. Dahito laang, 5 nga order da ta. asino timang sabat. Na isurat tinagan ken address dita. Kitain nyo latan. Di talo, pakidagas ijay balay ti customer ko. Jay dua, sabten da ijay paradaan. Ay nawaw, dak kabisado ti balay da. Na, isungarod nga insurat ko iti plastik tapno makita yung. Diyan mo lagi ta. Ay sinalbag, mano atawanan a driver kayo. Ngam ibagayo pa'y lang, adiyo ammo. Anyan? Kas makita sa bali mo ngamin ti lugar da. Tapno awan pare ka, ibagam laangan nga orayin da kaya kalsada. Ay nagsimple na ba nang diyo pa'y maaramid mo? Ay nawaw. Ayun gayam, saan anabayadan day tamaysa? Singirim to, ta alaag to ken ka. Ah. Kita ta saan ko akwarta day ta? Amangan ko nak numaragrig mo. Ay sinalitkit di. Makapa-stress ti agpaw iti dayjay alakay tasyo. Apay ni Tasya. May samot asaan ang makaaw-awat nanang. Di nakit di ka no ammo no sa dino ti pangibatyan na. Naisurat lang aruden ti address iti plastic. Ay nawaw. Ibagam ngamin kadagiti customer mo Ta isurat ti mapan mang sabat iti order da. Nariga mo pima no ni Tasyo pay laang ti mangidanon iti balay da. Igid nga rod ti kalsada ti balay dagi jay nanang. Ay uray pay. Rumbeng na laang ang mapanda sa batan iti kalsada. Nang raw na kat saan mo nga amo di tao ti balay da. Pinagbalin mo piman a delivery rider di tao. Ay talaga kit di asadot de di alakay ang. Nag-driver pay lang mga road no kasta malagayam. Salit kit di. Tangiwat mo man. Narasaw launay may. Hello Mare. Hello Mare, at ka di pa'y sabon apang papu daw dita. Adda Mare. Rejuvenating set ngay Mare. Adupay? Adda pay Mare. Umayak inton madamdama Mare. Adda man ang tinagorder kanya. Umay kalata Asino ti mawag bakit? Ni Mari Melanie. Mga laman ni tilakaw. Wun lakay. Ay nawaw. Ti ko nam kanya kat awan pa'y inrimit na king ka. Awan pay nga rud lakay. 2 to 3 days ti saritaan me. Ngam nalipatan nan samutan. Ay, awan, malugi ka no kasta. Singirim pa yung umuna. Wun lakay. Ipalawag mo kin kwa na akasapulam, tipunam. Tapno damanin may gatang itila ko yo. Maawatan namat siguro lakay. Kapilitan Saan mo't mabalin nga iso ti masurot, no kaano nga irimit na tipuunan. Kit kwarta mo day dyan. Agyaman kit di tas sikat agpupuunan para ken kwa na. Mairanrano ti kwartata. Adda akmanan Mari Roda. Agtugaw ka Mare. Kumusta ngay? Ada ka diti mairimit mo? Ay ikwa Mare. Imayak ta mga laak ko mamanan itilakom. Awan pa'y ti mairimit ko ita Mare. Ay nawaw. Apay ngay nga awan? Awan tawan pa'y matinagbayad. Saan amabalin ti kasta Mare? 2 to 3 days ti saritaan ta. Awan pa'y nga rod Mare. Pasensya kan Mare. Ngam sa anak nga agirilis iti produkto, aging adi mo mairimit ti puunan ko abinulod mo Mare. Ay una yan. Grabe ka mat. Kasano dagiti customer ko no kasta lang. Ta, basol ko pa ita. Ti kanyak laeng kat bayadam ti umuna nga inutang mo. Sakbay a pautangan ka manen. Si kalangaruden ti nairanod iti kwartami. Kasta pay lang ti panagsasaom. Kagurak man ti tao a kasta. Ay, sinalbagkit di dadya aroda. Awan ba't ti daddo mga ibagam no di sinalbag. Sinal Makapasurun nga rod nanang. Tiyan ya. Sayang dagiti order. Saan kon ama ipawit, tadi maten mangted ti animal.
Naa, animal kun kunamitan iti kumarem. Puno mat nanang, animal kan gagaday di aroda. Pangaasi ba? Tepulam tangiwat mo no awan tinasaya at ngay bagam. Apay kumakat puno mat ti bagbaga. Saan anasaya at tikasta pa nagsasauma? Idi sikat yak kasapulan, agin sisingpet ka kanubay. Itatasaan ka ana pagustuhan, dakas tirumrumwar itingiwat mo. Adaman ipawit ko, Tata Tasyo. Ay una, sino timang sabat? Tisigod a buyer ko, Tata. Urayan na kano ije paradaan. Aguray ka. Dati madlaw ko kin ka Naliday ka mo't ita. Masikuranak nga rod iti kumarik, Tata. Ni Melanie ka day? Huwag. Saan ko lang nga intet ti kayat na, tapulos mo't nga awan ti inrimit na akwarta. Kastakit din ti ungat na kanya. Ay nawaw. Nangalaan na mo't ti puskol ti rupa. Sa bagay. Madimod lang ti panagsasaura no kasta kasarsarita na. Awan ti respeto na iti para na tao. Talagaan na rasaw tingiwat na, Tata. Maatitude kat isulang arudon ti mairanranod. Aguray ka. Sika ka di ti pangalalaan na iti beauty products nga ilakla ko na. Wun, Tata. Siyak ti nangiruruar iti puunan tapno saan amarigatan. Ngem di na amo ti mangirimit. Kanayon nga irason na asaan pa'y nagbayad dagiti customer na. Asan na nagbayad dagiti customer na kin. Adamot piman intedra bayad. Anya? Wow! Siyak mo't lang ti pangipaw-pawitan na iti bayad. Iso nga mo. Anya pa lang aramidam dito'y balay si Karoda. Ay nawaw. Umayak ag singir Ipilit mo mat ti kayat mo. Awan ko naklang arudan. Ay sinalbag ka talaga. Di ka makauawat mat. Ha! Anay ko. Apay nagkabil ka ngay. Narasaw tangiwat mo. Agbayad ka kititap numalpasan. Naibaga ni Tata Tasyo ang nagbayad dagiti customer mo. Ay may samat day ta at tasyo. Manakibiyang. Aglablabos ka na. Saan mat amabalin adi mo isubli ti puunan a binulod mo? Saan asyak ti pagpungpung tutam? Makauray ka. Saan ko atagi kwan day ta akwarta. Gaga. Sika ti gaga. Di mo man ipasa kanyak ti ugaling. Unay kan. Bastos launay tangiwat mo si Milanay. Asino ti saan amauma no kasta lang nanang? Sika ti ada atraso na. Sika kumati makisarita anasaya at Kano pagtutulungan da kon? Agraman day di ala kay Tasyo. Pabida mo. Kaya mun siya matadae taktangiwat mo. Ninanang mo. Bakbakitan ka kakastapay lang ti kapanunutam. Nagalas man Milanay. Nagalas latta no nagalas. Anya kumaita. Ay, pakawan na papaw. Talaga natangsit day ta Melanie. Apay ka di ba kay? Nagalas ti pa nagsasauna. Na attitude launay. Nalipatan nan samot ang nairanod iti kwartata. Anya? Nalabos day ta babae. Isu ti ada atraso na nga maging tuturod. Idi isu ti agkasapulan iti tulong. Hapaw, nakasingsingpad. Ita nga agsingirak. Awanan, siyak pa'y kitdit agbalin adakas. Kung naktupay kin ka bakit? Uray gayam mo no panagsisingirin. No kwarta ti pagsasaritaan. Rumwar ti kinasairo da. Ipus ko man kit di iti Facebook. Marmarwam day ta babae. Kita kat uray iti chat. Nagado ti dakas asauna. Laglag, sinalit, sinalbag, gaga, kinumplito na lakay. Talaga gayam asyak ti kalabanan day di aroda. Apay manag. Ha? Inpus nakit din ti animal iti Facebook. Nauma siguro king ka. Ayan ti wallet ko. Tabayadak ti puunan ngay bagbagana. Ada gayam kwartam. Ewan na. Saan nga umanay ta kwarta apang ibabainan na kanya? Kita ang ti kapsyon na nanang. No asino tinairanod, isupay tinarasaw tingiwat na. Kunanakit din iti post na. Apay, paglibakam. Pudno mo piman ana iranod ka iti kwarta na. Isu adi ka man agin didi ammo dita.
Agbayad dagiti lakom. Naa, Saan nga umanay data apang ibabay ng kanya? asino ti saan ang maasar kat madititabas ta dilam? Kabaulam mo't lagayam ti agbayad. No apay nga inuray mo pay lang na punwanak. No nakisarita ka kumaan na saya at kanyak, di mayat kuma. Ngam saan mo, tabastos ka mat nga agsasao. Di mo namnamaan nga agreselak pa itilakom. Ay wana, may mayat pay. Tapno saan nga isupay apaka-estresak. Ipadas mo mat ti agpuunan tapno ammom ti rigat na. Si kalangarudan ti nairanod, si kapay laang ti adaganas ng agkasta-kasta. Ay, sayang dagiti orders nanang. Anya nga ro ti maaramidam, inapam tumit ti tao amang tultulong kang ka. Anya nga ita. Kasano nga rudan data? Ipadas mo ti agpuunan tapno ammom ti rigat na. Pangala ako maiti kwarta ngay. Makitam, narigat ti mangirwar iti puunan. Sigurado asaanda kan apautangan ni Ruda kalpasan ti inaramid mo. Pagadalam day ta napasamak anak kau. Inton sumaranaw, di ka agdarasudaws. No adati di mo nagustuhan, agpanunot ka pa isakbay nga agsao ka. Kang runaan iti amen, respetuam ti tao amang tultulong kin ka. Ay, nawaw! No tinulungan da ka ti padam a tao, di ka agbalin nga abusado. No anya ti saritaan nyo, agtungpal ka kuma, iti kasta kat maayatan da at tumulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ipakita ken ka bintong lakay. Ay nawaw, anya manunday ta adura bakay. Adda kayat ko agatangon lakay. Sakbay nga agurdurak, kayat ko kumanga ipakita ken ka, no bagay ko mo lang. Nan, kita man. Adday talakay, tay marong ti kayat kau. Nay, mayat bakay. Disin ti akitaan. Sigurado ka kaday, maibagay nga tatikas ta kanya. Sigurado day ta bakay. Kasta ti kawas mawi nagtatrabaho ka pa ilangi di abroad. Kat bagay mo maay. Sigurado ka, ah? Way, agurder ka na ta bakay. Anya ti umay mo ibaga, Mari Norlisa. Ay, kwa maray. Adala ko bakayat ko asalud-sudan. Anya dayta. Matuloy nga ta ti meeting ti organisasyon tayo, maray. Ay wun, matuloy ka numod ko na ti presidente tayaw. Okay nga raw. Day talaang ti kayat ko amamuan, maray. Sige, agpakada account. Ay agkapi-kapay amaray. Ay, saanan, maray? Nakababain mo. Si kakit di mo. Ala, agtugaw ka tagtimpla ak iti kapita. At dati biskuit aginatangkaw. Iso ti kapita, tapno maraman na mo. Ay, sige man laangan, maray. Mala, mabit lang nga ron ta mga laak. Urayon na klabi ay. Sige, maray. Kita man lakay, bagay ko ka di mo laang. Ay nawaw, bagay mo launay bakay.
Dahita ka na, di in-order mo iti online nga impakitam kanya. Wan lakay. Ay, bagbagay mo ba kahit? Kasla aga broad ka man na iti kasta alangam. Sikakit di mo lakay. Iso ti isuot ko no ag meeting kamay. Meeting. Wan. Adda ka no ti maangay a meeting ti organisasyon may inton Martes. Saan nga tanga OA no dahito iti isuot ka? Mabalin dahita bakit? Saan mo't a-revealing? Sige, ilabak nga ruda ang tapno mamagahan. Agrubwata kaon tapno sa anak amala daw iti meeting may bentong lakay. Nalipatam ti payong mo bakit? Ay wun nga agpaisaw. Naawan mo't iti panunot ka. Ay nawaw, mala iyawat mo man lakay. Awatam. Awan ka diti ipagatang mau. Awan bakit? Ano pa'y mo't abastuta? Mala, agrubwata nga rudan. No adda ti kayat mo nga ipagatang, i-text mo laang kanyak. Takitaag no adda ti lako da ijay pagmitingan may. Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti kalsada. Da kayo matgayam anti Adora. Ay, naimbaga bigat mo, Erika. Mayag takawis mo auntie. Bagbagay mo launay. Agyaman na klaunay, basang. Mapan kayo kadimat makimiting? Wow, da kami kadananang mau. At da kadipay ni Mari Norlisa, ije balayaw. Wanaw nagrubwatan. Madamati digos na itay pimanawak, auntie. Mala, dumagasak nga raw, iti ayan niyaw. Sige lang, auntie, tapno adda ti kadwayo. Ay, wan nga raw, tapno tipid iti plitay. Ay, wana, auntie, makatipid no agidan kayong ag-tricycle. Agawa am ti agpules bakit? Anya kakadi aya iskaw. Nasa papaymot Itaam no asino ti sumungan. Ay nawaw. Asino day jay? Ninsa Mari Adura. Wen, isuday ta. Nasa papiman. Apay ngay akas tibado na. Apay, anya ti parikot mo iti bado ti kumarem. Meeting laang ti papanan na. Ngam kasta ti kawas na. Kawas dagiti sosyal. Si kakit di man. Kastamot pi manasigod ti panagbadbado na. Uray di nagtrabaho ijay abroad. Ay una yan day tanga ex-abroad. Tiltila mo ti isusuot na. Naimbag kumamot anong maibagay kenkwana. Saan mo't nga raw tanagalas akit kitaan. Kat bagay na matpiman bakit? At least, disente ti kawas na. Sana kas ti daduma di tangag, badaw iti kawas amakit kita ti kararwada. Ahaw! Saan tupay? Kasla aglang lang nga anya iti kasta abado na. Saan mo't nga agtrab-trabaho iti abroad? Ngam no apay akastapay lang mati isusuot na. Bakbakatan! Nay, nasapa kamot nga imay, Mari Adura. Tapno saan tamala daw, Maray. Apay ngay akas ti kawas mo, Maray. Adda ka di parikaot, Maray. Kasla kala aga bro, di kasta abado, Maray. Saan mo't, Maray? Kastoy laeng atalaga ti purma kayat kaw. At daw, kan saan amakita ti kararwa, Maray. Ipagkarup mo mat abagay mo ti kasta nga isusuot mo. Anya ti ko na, Maray. Awan, Maray. Ti kunak, talaga amadlaw nga ex-abroad ka, Maray. Kasta mo lang ti panagbadbadom iti 30 years old ka, Maray. Idi, adda ka pa, idi abroad. Anya itan, Maray? 2025 mo tan. 50 mon. Kasta talaga, Maray. Agbado tayo iti maibagay kada tayaw. Tapno presentable tayo matakit kitaan na. Piling talaga na ito ako, Maray. Di ko na siguro kat bagay na ti kasta isusuot na. Hagraraman abakbakta.
Unayon day tabak-bakutan. Talaga saan amabain iti kastangar aramidon na. Asino ti saan amabayin, nanang? Day tanga adura anak ka. Nakitak ti kawas na itay nagmeeting kami. Ay nawaw, apay ti kawas ni Auntie Adora, nanang. Saan mat maibagay kinkwana? Nakitak ti kawas na idi agsapa. No para kanyak, bagay na mo ti kasjay, nanang. Aha? Saan mat tan ngagtrab-trabaho iti abroad tapno kasjay ti isuot na? Nakapurpur malaunay mat. Ex-abroadan, ngam kasjay pailaang ti kawas na. Ha? Samay sa, bakatan day jay ako marik. Rumbang laang atay pang manang ako na dati isuot na. Ni nanang mo. Pudnumat, nagalas akit kita ti kasjay asuot na. Anya ko matinagalas ichay, kit saan mat a-revealing ti badbado na, nanang. Ay basta, nagalas ti kasjay. Ex-abroad appealing ubeng. Ay nawaw, inruwar mo mait, dagiti kawas mo ngayon dulin mo iti mano atawan bakay. Ilabak man, ta isuot ko man ang lakay. Umanay kalipay ken ka na kita. Ay sigurado day talakay, kas makita mag, sa anak alimok mag. Day to'y tay paborito kabado iday. Unique, ti disenyo na. Well nga raw, mayat ti disenyo na, ken napuskol pa'y tilupot na. Wan nga raw lakay, mayat ang maisuot ita, apa nagtuto daw. Ay wun abakad, kasta ti kawusda iti nalalamin a lugar. Apay mat akas jay pari bintong. Diyan niya, maray. Okay laang ken ka, ti kasjay apa nagbadbado ti asawam. Awan mo ti makita ka na ako si Jay. Sa may sa disintima ti ibadbado na. Ngam, ti daduma kat bado na pailaang idi 30 ti taon na. Lupot na pailaang idi agtrab-trabaho iti abroad. Anya ko mangay ti issue dita. Nagalas akit kitaan ti kasjay akawas na pare. Kasano ang nagalasket no bagay na may. 50 nan. May mayat mat ano tay pangmanang abado ti isuot na. Sana kasla piling balasang. Anya, Pagbagaam di asawang pare. Tanay, mangibabain law na yan. Apay ay adi kapay laang agsardeng asumanaaw, Nurlisa. Ay nawaw. Apay manan aya si ka iskaw. Tapno ammom, nakababain ti kasta panagnyungiwat mo. Ay tumal na ka man iskaw. Dinak isuraw tamok ter aramida. Nurlisa, Sikat ti agsardang. Dinak pakibibiyangan tasan ka mat apakibibiyangan. Nawatam? ay nawaw. Alala, pumanaw kay ti sang wanak ta ang mga nudi mo magustuhan ti aramida kin ka iskaw. piling balasang ka kano bakit? Kan nagalas kano dagiti ibadbadaw. Ay nawaw, asino magtinangibagay ti dayta? Asino kumapay? Ni kumarim Nurlisa ah. Talaga mo't dayta tao Nagalas akit kitaan, kunanapay kanya. Umapal siguro Anya mo't ti kasta kapanunutan ti tattao ita panawan. Isula amin ang kadakwada. Diyak man amaw iti kumarim. Isulaang ba't ti mangibagbag iti kasta? Madlaw kumutla nga up and down ti panagkita na kanyak no kasta nga agsabat kamay. Ang apay ko mga agpaapekto ak iti ibagbaga na ngay. Anya kumay ta. Tinapatag kat disente ti isusuot ko anya. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw, paribintaw. Wain paray. Nimbaglakid din ta nagsabat ta. Nay, kaslad da napatangay baga maparay. Dalaga nga da paray. Anya dayta? Ang mga no mabali na bagbagaam tao jay asawam. Nay, anya ti kayat mo asawan paray. Kanayon na nga na dilawain kan pakibiyangan ti panagkawkawas ti asawak. Banag apakasurunan mo't niya adura ang asawak. Ha? Bagbagam tuman ni Marie Nurlisa paray.
Mga nojak makapagtepel kat sakto ti mang piwis itingiwat na. Gapo iti kinalaing nangagsaaw. Ay nawaw, Saan ka butbut nga, paray? Ibagbagak laang ti pudnaw. bayam pare, takasaritak to ti asawa. Bagbaga, tapno dinan ululitan ti panagdildilaw na iti asawa. Naa, saan ngayon baga nila kay mutiin bagak kwa na idi namin saan, Maray? Ti may papan ka di iti badaw? Wan. Apay akastapay lang ti badaw, Maray. Wan ata isumot ti komportable kanyak, Maray. Komportable ken ka. Ang nagalasmat akit kitaan. Ay namaray, tamatam ti ayan ti parikaw, saan kat ati kawaskaw. Ha? No apay nga may nga agraman badok kat pagparikot ang maray. Saan ko matabibi ang andagit isusot na? Ay, nawaw. May salang ti maibagakan ka maray. No para kan ka kat nagalas akit kita andagit isusot ka. Agkidom kalangan. Agkidom kalapta tapno awan parikaw. Ha? Nalawag mo't siguro tinangag mo Mare Norlisa. Agkidom kalaptaan tapno awan pagparikutam. Saan atila dildilawum, taawan mo't kaus-uskan dagita nga ibagbagham. Anya nga itabakay, nakangag ka lang araw. Ahaw? Talagang agraraman day tanga ex-abroad. Day tanga main, di mo mo tepelan tangiwat mo. Nakangag kalakit de adi na oras. Pudno matibag baga ka. Nagalas akit kita ang tibak-bak kita nakas ti panagbadbado na. Ay, hawan mo Norlisa. Guraan na kan di pada matao, iti kasta nga aramid mo. Okay laang. Basta siya, naibagak nuan niya ti adday ti kaunggak iskaw. Ipadlaw mo kit di nga umapal ka. Ay nawaw, pakpakawan. Sa anak nga umapal iskaw. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Ay na, dilawang pay nga muna tabagay. Samon to dilawan ti sabali a tao, Norlisa. Ay nawaw, di nakman surwan si ka iskaw. Isardeng mon ti kasta nga ugalem. Tambangan no isunto pa'y ti pakaisag makam. No kunak adinak pakibibiyangan, di nak pakibibiyangan. Nawatam? Tapno amom, kinasarita nak ni pare bintong hindi na minsan nga aldaw. Taapay ka now. Do di ka pa'y lang agsarda nga makibiyang iti asawa na. Amangan no isunto ka daw ti mang piwis di tangiwat mo. Inbaga na ti kasta? Wen, iso nga sumardeng kan. Tapno maliklikan tiriray ay nawaw. Apay nga itakalaang bakay. Itay pa nga urayan ka. Ay napasensya kan lakay. Nagsinungbat kami nga men kin ni Mare Norlisa di ta paraangan daytay. Apay manay. Isyo manan kan kwa na ti kawas ko ah. Ay nawaw. Apal nan sa dayta bakay. Bagbagay mo nga minti kasta kawusmaw. Aglang-langa ka nga obing nukwa. Katuan mo nga men lakay. Amukmat nga ibagay ti panagkaw-kawaskaw. Saan akas kadagiti daduma dita? Kitwag, isa di mulatan ikaskasaw na iti bagbaga na dyan Norlisa ken ka bakay. Bayam ata pagparikutan na ti badaw. Sanak nga agad jas para kadakwada niya. Tinapatag kanya kat awan badbad dekak ataaw. Kinasaritak lang arudan ni pari iskaw. Imbagak abagbagaan na ti asawa na. Ang maging gaita, di pa lang matagtal na na dyan Norlisa. Ay na, bayam latan lakay. Sawun na latan ti kay kayat na. Bayam amatay iti apal. Ay lawaw, asino di limabas bakal? Asino kumapay? Ti kumarik ah. Di nakakinasarita. Mabain siguro matan ah. Ay, surwam nga minmet Tapno agpada kayo ti badaw no kasta rumrumwar kayo. Wano saan pabuludang bakal?
Iso ati umasidag kanyak, no kursunada na dagiti kawas kaw, tay pabulod ko kankwana. Ikat pa'y ano kayat na? Agasam man day tabakay. Uray kagura na kati kumarim. Adapay laganas mo magtamang pabulod ken kuana no bilang. Ay, ibaga na lang nga may ti marikrik na. Saan kat aday taagbalin a kontrabida ti paglaingan na. Nalakaakla ang matakasarsarita kay. Ay, kunaklakit din no nalpasan day tanga issue kin ni Auntie Adora nanang. Anya analpas mo't asasawam dita si ka Erika. Api nga min aya, adakas ti rumrumwar di tangiwat mo, nanang. Dakas asasawam mat. Katpudno mat amin ti ibagbaga. Ay, nawaw, bakit kayo, nanang? Saan kumamit nga inuubing ti panunot yu? Ay nawaw. Pudno mat ti ibagbagak No bakit ka? Agbado ka mat, itikas itibado dagiti babakit. Ay, nawaw, sa bali ti panahon ita, nanang. Mayat ket di antikas jay. Oray bakit da? Agbado dalat ta iti disente. Saan agaputa bakit ka? Kat baybay ang betin ti bagim. Ay, jak amo ka na kayo. Nagadulakit ding amuyaw. Basta para kanyak, nagalas ti panagbadbado dayjay nga ex-abroad. Ay, nananang, saan kay amaawatan? Simple abanang pagbalin ninyo a big deal. Awan ano kas na akanayon. No negatibo akanayon ti rumrumor itingiwat yo. Aday wanda kayo dagiti gagayem yo. Awan ti mayat a makigayem iti tao akas ta tigalad na, nanang. Ay nawaw. Kayat yung arod ti kasta, asaan kayon nga agsarsarita kin ni Auntie Adora. Ay na, makaamumutan ay ti biyag na. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Ay nawaw, da kayo lang aruden tinakabasol, da kayo pa'y tinatangsit. Siyak ti inam, Erika. Iso asyak nga raw ti sakit mo. Saan kat aday jay nga adura? Uray da kayo ti inak, no dakas mo ti aramid yo. Saan kayon to akanunungan, nanang? Iso ano siyak ti da kayo, mapan kayo langan agkid daw iti pamakawan kin ni Auntie Adora. Iti kasta, agsubli ti sigod alin na nyo. Anya ter aramidam dito'y balay, Mari Norlisa. Ay, kwa, Maray. Itay ka pa'y nga urayan. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa. Kaya't kukumati agsurikin ka, Maray. Day nawaw. Itaman pa'y analagip mo ti agsuray. Di na mo ngaminan pampansinan, Maray. Ay nawaw. Anya ti ekspektar, Maray. Kalpasan ti naramid mo. Pansinan, wano kasarita ka pa'y laang matikonam. Ha, ay kwa, Maray. Suray. Aklunag anag kamaliak, Maray. Kamalay tikas di nga insawsawang kaw. Kat sapay la kumaata, mapakawan nakpay, Maray. Naimbag man, taamom asikati kamalay. Inton sumarunaw, ibagam laang nukursunadam ti kawaskaw, tapabuludan ka. Uwan, Maray. Sorry talaga, wan. Saanin ang maulit. Promise. Siguradom lang, Maray. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Talaga a friendship over tan. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag katrumbang apakibyangan? No saan da adaw-dawatan ti opinyon mo, aguli mo kalatan. Iti kasta, maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagpas nga'y maggaya man ni muna akalugaran tayo, nanang. Ay, wag Gladys, anak ka. Nagsinnaruno kayo lang. Apay ka, day. Agtutulad mo, day ta babae. Anyat ko nam. No kaano ang nagpas ngay kanumay. Talagang agtutulad, day ta babae, nanang. Ay, nawaw. Agtutulad mo't ngay bagbagam dita. Kay sumay, idi masikugak, nagsikug kanumay. Itata nagpas ngay mutaan. Makontrol ng araw, ti pa nagpasngay na. Napnapan ang ti common sense mo si Kagladay. Di ka man lang pampanunod na kunak. Ay, nawaw. Anya ti ko na muna bakit? Rumar kayo ti anak ta. Uy, lando lang kay. Nag-text ngamin ni Manang Agnes. Kahit anya tintik na kan kaya. Kaya't kano ni Nanang amakita ti apo ko na. No kasta agsasabat kayo manan ijay sintraw. Uy, family day kano. Agsagana ka kiidia, tarumor tayo atalaw. At dadatatang kan Nanang. Rong timing mat day ta bakit? Ay, nawaw. Kasano arong timing? Schedule ko nga gisprita. Sana mabalin na may tantan. Tabangan no mapiste ti mula ka natan. Day talang agpaisong Pakikumustahan dakturatan kadananang kantatang. Okay. Alam day tao tapno at dagastusan nyo jay. Ay, nawaw. At dapay matiintad mo nga allowance mi iti anak talakay. Awatam kit day tapno mailibre mat dananang kantatang jay Ay nawaw, da kayo maggayam ti masabat ko muna. Sa dino ti papananyaw. Mapan ko ipasyar ti anak ko. Apay ka di Gladys. Una yan, nakakutkot tong ti anak ni Mona. Kasla saan mata na dumakdakkel. Sapay, naglawa ti muging na. Ay nawaw. Ne, apay yung Gladys. Napauli magkamatan. Okay ka kadilaan? Ay, kwa. Wan, okay aklaang muna. Apay nga rod nga agisam-isam ka, kasta. Adda ka di parikot. Kasla sa bali mo nga minti panangkita mi ti anak ko. Awang makiday, si kamay, tila madmadlaw mo, may. Sigurado ka? Wan, ala, agpatuloy akaw. Tapno saan kayo mulaang amataktak itilakad yaw. Bye! At tuya, unti yung paghatang yung itlog, nanang. Ay, nawaw, nakabaybayag ka mo't si Kagladay. Pasensya kayo, nanang. Nakimarites kan siya mo manungamin di ta istaw. Iso anabayagan ka. Kamaliti pang panunutan nyo, nanang. Kinapudno na. Nasalaw ko da muna kanti anak na ditadalan itay. Kinasaritak pa'y madye tao Tapno di da ibaga nga isnaber da tao. Malamod to yan day ta itlaw. Ayan nga iti anak ko, nanang. Diyak mo makita. Madama digdigusan nila kay mo. Manungal daw mo't pimanin adi mo tinigdigaws. Ay nawaw. Kas makita yung nanang. Busy da tao. Busy ka makimarmaritais kasta ka day. Awan mo trabaho. Ni nanang mo. Saan adakas ti makiinistoryan niya? Dakas ano day tanto malagoy uyaw tar aramidam. Ay nawaw. Ipacheck up mo mamma ti anak ta si Kagladay bakit? Apay ka di ayabin, Jay. Ay nawaw, tagsarod-sud ka pa lang mo. Di mo manggagaya. Tian niya. Aguyot ti anak ta. Basol mo lang Amangan no naala na reta ididinigos mo Si kanto mo nga may. Agpakalaing ka. Tasyak peti pa basulag. Nabayagan na itang uyap ti anak ta. Kapilitan lang dinigos ko, hindi kalman tapno komportable mag. Hindi mo mo't ngamin maasikasaw. Anya asaan mo maasikaso mo, naibagbagam mo di ta mo? Katisuman. Isu asaan ko adinigaw, ta aguyag ka nga rud mo. Sadot mukit di day ta
Mabalin mo't amang ipapudot kay ti pagdigos na. Agbiro ka pa lang amin itirason mo. Ay nawaw. Kumusta nga, iti check up ti apo kaw, Gladys, anak kaw. Adama nun, inresita dang agas, nanang. Ayan na nga Sa anak pa agim matang. Ay nawaw, iti anya agapaw. Anya nga rod nga iti patumar mo iti apo kaw. Makitan to, nanang. Nagadumo nga mintin resita da. Njak amaw. Amang ano nanginakit di pay dagita. Ay, pangaasi manakaw. Ti masapsapol ko mati apo kok ti priority. Impacheck up mo pa ilaan. No di mo malaga tangan tin resita da nga agas. Ala, wunan nanang. Awanan ti adu asaaw. Ibagak to kini Binjay tagumatang inton madamdama. Kita am ti apukom nanang. Kabaulan nanti magna. Angam kita, anak ko. Puro sugat mo tatumang na. Gagangay na nanang. Kasta talaga dagiti ubeng. Di mo nga minipilit no amom amarigatan pa'y ta anak mo. Kasi mo. Masapol ang maisuro adagos nanang. Tapno saan ang maitulad iti anak ni Muna. Na, saan mo't lang ang nasaya at apilitan tayo dagiti ubeng ang mga ramid iti dida mo't kabailan. Ni nanang mo't. Sensitive kay launay nga may. Kitaam, iti saan nga agbayag. Kabailan na mutan ti tumaray. Ay napaw, di kagpakalain si Kagladys. Dumngag ka kanyak. No ipilit mo ti kayat mau. Amangan kit din no isupay ti pakaisagmakan tanak mau. Ay, piman mo't ta anak mo muna. Ha? Kasla pimpiman ta anak mo muna. Di ka maasyan. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin apimpiman ti anak ko? Kat as-asikasuk mo. Kita umakit nakakutkutong. Kasla saan pa yan adumakdakkan. Sa maysa, manuabulan nan. Ngam saan pa'y ang makapagna. Na, anya kumaita. Kita am ti anak kaw. Kabaulan nan ti magna. Kun napintas pa'y ti pamagina. Saan akas iti anak mo? Kurang sama nga men ti ipakpakan mo dita. When now, amang ano di mo pa'y di pakpakanan iso akas ta. Ay nawaw, di ka agsao akas na. Tadi mo amuno kasano nga asikasuk ti anak ko. Talaga laang akas ta mo ti pamagina. Saan aga po tabasit kat ibagamutin asaan ko nga asikasuan. Balance diet ko mga minati pakan mo tapno saan akas ta. Na, agpakalaing ka man ako na akong. Nagsasaw ka, kasla amom amin aramida. Nagpuskol mo ti pa nagrup-rupa na diya babae. Nay, asino man ang tidakdaka matam anapuskol ti rupa na, muna ba kay? Day di agladis Agasam man, tamapan na kidi ikumkumpara ti anak ta iti anak na. Kasla saan ka no adumakdakkel ti anak ta. Ay na, di mulat ta ka din ikaskaso ba kay? Ay sana mabalin kanyak ti kasdingar aramidan na lakay. Talaga ang makaraman day diya babae ko na manang. No iso ti pagragsakan na, di mo tutupan ba kay? Sayang lang ti oras mo kun na. Ay saan? Maminsan pa'y nga ulitin na ti kasdingin naramid na. Ha? Maminsan pa'y nga uyawon na ti anak ta. Makaraman at talaga kanya. Saan ati anak ko ti uyawon na ko naktumag? Relax ka lang ka di ba kay? Unay ka? Pagpungpungtutan na ka talaga rin di babae. Ala, husto daytan ko nakmay. Ingka katidasaran ti pangaldawan tayaw, tamangan tayaw tanay. Mabisi na ka. At tao itinyawit ko alibro para king kanakaw. Suruan kang agbasa. Ay nawaw, anya ter aramida si Kagladys. Nay, da kayo magayam nanang. Anya ter aramidam ko na. Suruak nga agbasa ti apo ko yaw nanang. Ay nawaw, suruam nga agbasa kat manulaang matitawon na. When atap no advance nanang. Diyak kayat ama itulad ti anak ko iti anak dayi amuna nanang. Maya nga main itirik na no lamang ti anak ko. Ngam iti anak na. Ay, saan ang nasaya at tikasta ka panunuta manakaw? Mahilig ka amang ikumpara. Ay nawaw. Naa, apay nanang.
Ipalubos yu ka di, maartapan ti anak ni Muna ti apo ko yaw. Ay, diya ka mukon ka Gladys. Nagadulakit din ay ang amaw. Anya di baga ni nanang kanya, Gladys? Sursurom ka nung agbasa ti anak ta. Una, tapno advance lakay. Ay, nawaw. Pang-asim Saan man akong kumpormi tar aramidam? Manulang titawan ti anak ta. Jak ipalubos ang maartapan ti anak ni Muna ti anak talakay. Kita am ti anak ni Muna, nagbasit si ka. Saan mutta na dumakdakkel? Naladaw pa'y anag na. Sigurado ang maladaw tumananday di ang makabasa. Raman mo pa yun ti anak ni Muna. Pudnumot lakay. Di mo ka din nakita ti anak ni Muna. Naimbaglaangan ata saan akas di ti anak ta. Adayo ti nagbautanda. Dahil ti paglaingam, ti mangiruruman iti pada matao. Agraman inusinting obing, irurumin mo. Ay nawaw ti kas ng ugalim. Ibatik pa'y man ti apo ko yaw nanang. Ay, nawaw. Sa di naman ang tipapanam si ka Gladys. Adan lang papang kugatangan di ta Tersina. Pakanan yung matan ti apo ko yaw tapno dumakkal. Numalpas amangan, surwan yung agbasa, ta isupay ti maadal na. Ay, naapaw. Diya ka mukon ka Gladys. Basta aramidin nyo latan, wanya ti ibagbagak nanang. Kaasi ti anak mo iti kastangar aramidam. No apay nga main ang mahilig ka amang ikumpara. Awanan ti adu sa una nang, agrubata ko. Mala, agawid ka mutla dagaws. Di mo manan ibaga ang makimaritis ka igay. Ay nawaw, si kang magayam day ta muna, makapakikput ka mo. Nay, di ka umadayo nga. Umasidid ka at di bagakan ka. Anya day ta aya? Anya di ibagbagam ijay istoritay? Saan kong asikasyon ti anak ko? Iso asaan adumakdakal? Naladaw anag na? Kandi na amo ti agbasa ko nang? Ha? Nalabas ti kasjay apa nang iruruman mo iti anak ko? Anay ko? Apay nga kabil ka? Kurang pa'y dayta. Aganat ka. Tamaminsan pa'y nga addamag ko. Ang mga no agdaratan iwat mo. Saan aga po ta advance ti anak mo? Kat kastater aramidam. Anay ko? Ay nawaw. Kalkalpas lang ti apukok anangan Gladys. Baka naman ay nanang. Na, di mo sobrahan na. Tapno lumok magpay. Awanan sakit to ti maalan ano kastalaang. Ni nanang mo't, di yung nakita ti anak ni Muna akas lasaan amang mangan. Kaya tiyaw akas jay tumati itsura ti apo ko yaw. Hindi na palabas ngal daw. Ipilit mo asurwan ngagbasa. Ita, sobra man na, hindi pakan mo. Ayawan mo, Gladys. Pakaisagmakan ti anak mo ti kastangar aramidam. Di nakman pakibiyangan nanang. Nasken amangan ti apo ko yaw, tainton madamdama. Surwak tumot iti sports di tarwar. Tapno masurwan na dagaws. Anya! Nanang, tawagan nyo man ni Tata Kanor. Ti apo ko yaw nanang. Ay nawawan yat na pa sa makita pugaw. Naigalays kabayatan ti panangisurukin kwa na nanang. Ay napaw, naitan ti bagbagakan ka. Kung kumporme mo nga may ti papaaramid mo iti anak mo. Di mo uraya na dumakal. Di na kunsir muna nanang, tulungan na. At paarayap kayaw, pang-asiyaw. Ayan ti anak ko kanasawak nanang. Daday di ospital, binggi anak ko. Apa iti ospital? Asino tin ospital? Intaray mi ti apo ko kitay. Anya? Kasano mga main, surwan ka nun ni bakit mo iti sports. Anya nga ita, naigalis laka nga round. Uy na talaga na di Gladys. Tsak amo nung alaan na mati kastalain na. Manulang titawan ti anak may ngam kastakit din. Tir aramidin na. Tapno agbalin ka no a competitive no dumakal. Maadal ng tulat taa. Nasapa unay na ita pa ng isuro ni Gladys. Kastamot lang timbagakan kwa na ngam di na kaya ti makorektar. Amumot day jay, mahilig amang ikumpara.
Manyangay, agid ang tama pa ni di ospital Wala nang, mabit lang tala ti wallet ko. Intaray da kanumit ti anak da Gladys ija ospital lando lakay. Wan, nasabat ko na nasitang kan pari binji di tadalan itay. Anyat na pasama kanya. Naigalis ka no ti anak da. Anya? Ay, no maminsan nga minday di Gladys. Wan nga rod. Kasi di anak da ter aramidin na. Mahilig nga main amang ikumpara. Ti kayat na pa'y, kat ti anak na akanayon ti staring. Hay, kaasi jay ubing amairamraman iti kalukon ni nanang na. Naku nampay bakit? Jay ubing ti kakaasi ter aramidin ni nanang na. Saan nga mina nasayaat nga ikumpara tayo dagiti ubeng. Ta saan mat nga agpapada dagita. Kaasi di anak na iter aramidin na. Tasano day tan lakay. Anyang namin tinararamid mo aya. Kasano anay galis ti anak ta? Jak nagayatan ti kasdi anapasamak lakay. Kaya't kula ang asuruan iti sports. Adalang ta ka sa mapasamak iti anak ta, agsagana ka. Jak impagarop ang maigalis ti anak ta lakay. Basol mo lang ta. Di kayat mo ngamin kat istaring akanayon ti anak ta. Makita mo tayo bunga tinaramid mo. Si katiga po na, no apay ang ospital ti anak ta. Awa mo basol ko lakay. Basta basol mo tayo napasamak. Basol mo, basol mo. Nabatam. Sapay la kumata mapakawanak lakay. Suray. Ulitik man na. Nagdada ka sa mapasamak iti anak ta, di kanton pulos mapakawan. San apulos? Ay, nawaw! Kas naganak, ti kumapagsayaatan ti anak tayo, ti panunutan tayo. Saan tayo ida nga ikumpara iti anak ti sabali a tao? Ta saan nga agpapada ti makuna a development stage dagiti ubing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Dakkal mo't gaya mo ti urnong tabakit. Mabalinay na mangirwarta iti may sapay avan. Ay wun alakay. Mangirwarta. Daytoyan ti bumaknangan tayo, Kevin lakay. Nihiro mo iti mga biyahe. Ayong gayam. Agpus ka man iti Facebook, bakit? Isupay no adda man ti pasaheros agbiyahe akto man ito malam. Adda na panunot ko lakay. Anya nita bakit? Anya nga ta, nunayunan ta pa'y tiplite. Imbis nga 800 ti singiran ta, pagbalinantan asa nga ribaw. Ayaw na niya. No sagsasangaribo ti singiranda iti may sa tao. Dakkel tumit ti maiyawid ko akwarta. Nang runa pa'y no makairwarta iti may sapay avan. Naalam ti kayat ko asawan lakay. Dago sa bumak ng tanukas ta teramidan ta bakit? Kat numapasamak dayta, mangrugita iti sa bali pa ang negosyo. Apartment kumamot, wino transient house lakay. Mayat dahi ta planong bakit? Saan taunay ang mapannog no adda ti vantang agbiyahe? Adda pa iti abang or urayin ta. Na kayo maggamdata nang. Nakaumay kayo may. Anya jay nadamag kaw, anang irwar kayo manen iti may sa avan. Una nang, iso ti ibiyahe ni Hero. Nay, kitain nyo anak ko. Ay nawaw, apay ka din na.
Awan permit yung agbiyahe. Saan lang aday ta? Gun-gundawayan nyo dagiti pasaheros yo. Tadakkel unay ti singsingirin nyo kadakwada. Bayaan yun na kita permit dito nanang. Isupay kita pagkastusa. Illegal ti kasta anak ko. Kasano nga road no makaswan kayo iti kulurom. Isungarod arabiti pa nagbiyahe mi. Tapno malisyan mi dagita ataga LTO. Anya? Relax kayo kadilaang nanang. Relax. Diskarte mi mo daytoyan. Ay, Anya a permit kano ti ibagbaga ni nanang? Adamat ti permit ti bantayo ah. awan ka no, ti permit tayong agbiyahe. Ay nawaw, isupay agastos dayta. Day tangarod kahit bakit. Di bali tarabi imot ti panagbiyahe yo kinihiro. Malisyan tayo dagiti taga LTO. Kastamad lang timbakan nanang. Ngano duma. Kasla saan mo ta makawaawat. Di talatan ikaskaso lakay. Ayaw na. Imbes ang may bayad iti permit. Igatang langan iti bagas. Ayaw gayam. Adda ka din tinakasaritam a pasahero. Adati it lakay. Kurang pa iti bakit. Nayunam. Tapno adda mailugan iton manang. Mayat no mapuno ti van. Wun, sigurado nga adati mainayon inton madamdama. Anusan tayo ti aguray lakay. Ano sampay lang tagbiyahe ita, hero? Di kagbiyahe, manong? Agi na naakpay man. Sige, siyak nga rudan tagbiyahe. Di ka madanagan. Tadakkel mo titid mi abingay mo. Wun manong. Dakkel mo't ati urnong ko iti panagbiyahe. Isoban tayo man na imbag dagiti pasahero. Tamangan no at dati sang agbayad dita. Sigurado mamasingir mo amin. Sayang mo ti sangaribo. At dalang dagiti agreklamo manong. Dakkel kan unay ti sangaribo. Ay nawa, no adu ti reklamo da. Ibagam nga aglugan da iti sa balalugan. Ano sanda ti agturays no kastaan na reklamo da. Duamat gaya man ti agbibiyahe avan nyo, Mari Cristina. Ah? Wan maray, ni hero ti mangibibiyahe ti may sa avan. Damag ko kat ni Mina kanupay ti singir yo, Mare. Ay wan maray, 800 a day. Sangaribo itan. Ay nawaw, dakkel unay mat, Mare. Kasla overpricing mat. Ay kat kasta talaga maray. Van mi mat dayjay. Da kami ti agdesisyon no mano ti singiran may. Anya? Kan may sa, uray no sangaribo ti singsingiran may. Worth it mat tasaanan a masapul nga agturides dagiti pasaheros may. Diritso ti biyahe. Okay. Mangirwar ka man kit di iti soft drinks ti tamare, taag merindata. Siya kun ti agbayad, ilibre ka taado ti kwartak. Adda ka mat gaya man, hero. Ay, napambanuwa nga rin nanang. Kumusta nga iti biyahe? May tlata, at dati baklod ko. So medyo dakkel tinted ni manong Kevin, abingay ko. Talaga dakkel ti maitid na kan ka Ta sobra mat ti singsingirin nyo. Agasam ta sa ngaripaw. Ay nawa, ninanang mo. Kasta talaga tinegosyo. Ay siya kun ti madanagan iti kastangar aramitan yaw. Kanya ko matipagdanagan yun, nanang. Awan ti permit da manong mo. Kasano numayra na nga adda dagiti taga LTO kat pagmultaan da kayaw. Basta siya, aramidag, no niya timbagadang aramidag, nanang. Adda akmanan anak ko. Kanya ka di man ti bagayo, nanang. Adda mang mangag ko a reklamo may papan iti sangaribo asing singirin nyo kadagiti pasaheros siya. Ay nawaw, bayaan nyo, tagreklamo da, ginggat kay kayat na, nanang. Anya? Numanginaan da iti sangaribo asing singirin me. Di aglugan da iti sa bale. Awan ti nasakit ang bakrang ko niya. Sana nasaya at tikasta pa nagsasao manak ko. Udlumot, nanang. Aglugan da iti sa bale, no di da ka ba ilan abayadan ti singsingirin me. Period. Awan lang aruden permit yo. Dakkel pa'y unay ti singsingirin nyo. Di kay mabutang iti karma. Naggadulagi din nga amuyo, nanang. Di ka agpatangken, ta saan laeng nga itati aldaw, Kevin anak ka. Mabalinan lakay. Mabalinan a marugyan ti apartment a plano ta. At da ka ti tinakasaritan, bakit? Damanong tito.
Danda ni malpas ti ipatpatakdar da abalay jay sentro. Numalpas day jay, ti apartment tamatan ti ipatakdar da. Nasayat mo't nga ron. Marugyan ko maiti kabiitan na panawan. Tapno damot ipaabang ta. Wen, iso ti imbagak kini Manong Tito. Napartak kanumo kit di dagiti kakadwana ah. Sigurado amalpas da adagos. Mangirwar ka nga ro din iti kwarta. Tapno ada magastos. Mano ti mairwar lakay. Depende ano mano ti kasapulan. Mano timbaga ni Manong Tito keng kaya. Awan pa'y ngarod, jak na sa ludsod. Sa lutsuden pa'y. Tapno amuta no mano ti kwarta nga irwar mo iti bangkaw. Anya to may mugatangan, Mari Cristina? Karne ti baboy no adda maray. Mano a kilo? 3 kilo. Ay nawaw, nagadon? Iso ti ilutok a pangaldawan dagiti trabahador mi maray. Aywan, anya di ipatpatakder da Mare. Balayo manan? Saan abalay? Apartment maray. No kasta, adda manan ti ipaabang yo? Wen, ipaabang may tapno adamot at urayan mi iti binulan. Aywan mayat day tamare. Talaga gayam adakkel ti maalalayo iti van nga ibibiyahe dala kay mo kan ti kabsat na. Dakkel mo't ata duwajay van mi maray. Sagsa sangaribo ti singsingiran may. Aywang gayam maray. At to'y tibayat ti karne. Amangan numalipata. Irwar mo matlaangan ti karne agagatangag. Tanay, anyat orasan maray. Kat agluto ak pailaan. Ay nawaw. Ni Hero mo timawag. Anya ti baga da ito at tao. Sungbatang man. Hello, Hero ading ko. Manong Kevin? Ay nawaw. Sa dinutayan mo aya? Apay akas ti boses mo? Natiliw ti Van Manong. Anya? Nakasaritak na kiti taga-LTW tay Manong. Ay nawaw. Agrason ka Ibagam anak kilugan dalaan ken ka. Sinalutsot ang tinagan ko. Kit saan nga mo dagiti pasahero? Iso aday ta. Naamuan dagiti taga-LTO ak kulurum ti ibibiyahe ka van. Agraman lisensyak Manong inalada. Ay, una yan. San amabalin ang makisarita ka kadakwada aya? Saanen ang maalada ita itinasaya ata saritaan? Awanan Manong. Agmulta tayo ti 200,000 tanagpudlo dagiti pasaheros. Ne, dakkel unay mo dayta na. Isumat timbangan na Manong. Isu kano ti multa ti kuluro mo van. Masapol nga agbayad tayo tapno mayruar ti van. Ha, kasanwarudan dayta. Dakkel unay ti 200,000 na sinsiren da. No saan tayo ang makabayad ngay? Apay akas na tilangam lakay. Bakit? Agbayad tayo ti multa. Multa? Natiliw ka no ti LTO ti van nga iman maneo ni Hero. Anya? Kat dakkel di masapol abayadan. Tapno mairwar ti van. 200,000 kano. Ay nawaw. Dakkel unay ta 200,000. Ay tangarod kat. Awanan Multa ti paparan ti savings ta. Kasano nga rodan ti apartment ta? Saan pa'y analpas day chay? Diyan mo. Magulwanak launay. Dakkel agatad ti daw-dawatin da tapno mairwar ti lugan. No saan ka no ang mairwar kat ipandan ija regional. No kasta nga rod? Kapilitan abayadan ta ti 200,000? Saanan ang maala day ta itinasaya at asaritaan lakay? Saan ka no nga rod bakit? Kulurum ti kaso tayo. Anya din nadamag ko, Mari Cristina? Agbayad kayo kanumat iti 200,000. Day ta nga rod ti pagparparikutan mi ita mare. Agasang man ta 200,000? Kolorom tilugan mi mare. Makaparurod nga rod. Sigurado nga ada tinagpulong a pasaheros. Iso akas ta tinapasamak. Ang mga no dagiti singsingiran nyo itinangina. Makapaasar mo dagita a pasahero. Madi siguro tiriknada iti sangaribo asingiryo, Mare. Saan mi mo idaapilpilitin nga aglugan? No apay ang nagpulong da pailaang. Masigurado nga ada tinagpulong kadagiti taga LTO. Anya nga ro ti plano yo ita, Mare? Bayadan nyo ti 200,000? Wan mare, kapilitan Tano saan kami nga agbayad? Saan min a mairwar ti Van May? Ay. Sayang dayjay. Dakkel alugi yo ta 200,000, Mare. Ngam no nangala kayo iti permit, saan siguro ang mapasamak ti kasta?
Agasam man ta 200,000 hero. Iso ti masapol ang mabayadan. Tapno mairwartivan nanang. Dayta ti bagbagak kadamanong mo. Idi pa'y asang kaibagak ang mga lada iti permit. Tapno legal da. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan da. Ang agpatang kandan tumot. Ay nawa, di da nagayatan di kasi napasamak nanang. Di da lang kaya tagastos para iti permit. Ta kayo hitdimoy. Wen, saan daan nagayatan? Ngam no inaramid da kumati husto. Saan kuma mapasamak ti kasta? Awan kuma ti parikot da ita. Alpaso nanang. Anya timbaga ni Manong mo. Kaano ngagbayad da? Diyak mo, noon niya tinagsaritaan da ni Manang Kristina. Ay, awanan. Mapanmatlaang itimulta tinaurnong akwartada. Sapay agpatpatakder da iti apartment. Awanan ananang. May sardeng pailaang tawanan ti budget da. Di da mo ngamin ammo ti dumnga. Anya nga ilakay. Alaamon ti van tayo ita. Huwag bakit? Sayang ti 200,000. Awanan ti maramidan tayo. Panagpudno mo tin dagiti pasahero. No di da ko managpudno, saan ang mapasamak ti kasjay? Dahil tangarod. Gumawanan at analpasan. At dati ebidensya dagiti tagail tiyo. Kapilitan nga agbayad tayo ta isot at dahi tilintag. Naimbag ko nama, tatila ang may saavan tinatiliw da. Maipasardeng pa'y nga rod ati apartment no kasta. Wala na, maituloy na daman ng ti kwarta bakit? Tinapatag ita, kat mairwar ti may saavan tayo. Naimbag man, ta in-release da ti vanyo, anak ko. Wala ang dakil ti pinayadan may tapno lang mai-release dahi tananang. Makapaasar dagiya pasahero. Nagpudno ang tumot ngamin. Kasta talaga ta isumot ti adda iti lintag. No saan da nga agpudno, di iso damat ti dakas. Oo na yun, di kasi mapaspasamak. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak kada kayo. Ngam di dakmat ipangpangag. Inuray yu pa yakas ta ti mapasamak. Ita, anya ngayon ti plano yaw. Di mi pa muna na. Mangala kayo kit di ti permit yaw. Tapno legal ti panagbiyahe yaw. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan yaw. San kami nga ta magastusan mo kasta ti aramidan mi nanang? At dalat ta magastos yaw. Ngam tinapatag kat awan ti pagbutngan yaw. Kan maysa, saan ko maasobra ti singiryo aplite? Tapno saan akaasi dagiti pasahero siya. Choice damutin ano, aglugan da nanang. No saan da kabailan abayadan ti singsingirin may? Aglugan da langan iti sa bale. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta anak ko? Saan anasaya at agundawayan nyo ti padayo at tao? Tapno bumaknang kayo. Sa dino ti papanam, hiraw. Agbiyaheak nanang? Ibiyahem ti vandamanong mau. Wine. Ay nawaw, ipilit yumot. Di kay mabutang numatiliw kayo manan, kat makaswan kayo iti koloram. Kaya't yumanan tagbayad iti 200,000. Ay nawaw, relax ka di lang nanang. Addan ti permit damanong. Dukasta, inlakad dagaya man. Wala nang, nalpasa na. Sigurado ka? Ang mga nukon ko namlaang dayta. Saan Pudno ti pagpak nanang. Mabalinan tagbiyahe. Orada dagitil tiyo, awanan ti pagbutngan mi. Awanan ti pagdanagan mi tunggal agbiyahe kami. Nasayat mo ta nakaamiris dagijay atat tao. Inuray da pa'y laang anamultada iti 200,000. Impasardeng yung matgayam ti patpatakder yung apartment, mare. Kapilitan amare. Kasla agrugrugi kami manan. Dakkel met ngamin ti 200,000 anapukaw kada kami. At least ita, adamatan permit yo, mare. Awanin pagdanagan yun nukwa. Sa bagay amare. Kansaanan asa nga ribo ti singsingiran me. 600 laangon. Ay, kat mayat maragsakan dagiti pasaheros yung mare. Isuna laang tanabuntog ti panagprogreso ti biyag no kastoy. Ti panunutom ita, kat legal ti panagbiyahe dahiro kan Kevin. Wan met ki di amare. Ano sa inyo, mare? Makaurnong kayon tumanan.
Masukatan to tinalugi kada kayo. Sapay la kumata mapasamak ta imbagam mare. Sigurado day tamare. No legal ti pagkwartaan kan nagagat ka, addan tulat tamare. Agyaman naklaunay iti kastang imbagam amare. Uray kasanukat na lag-anan tirik na. Kumusta nga ilakay? Ada ti pasahero? Adua bakit? Di, napuno man ang tiban. Huwag bakit? Uri ti Van nga ibibiyahe ni Hero. Ay nawaw, nagsiyaatan no kasta lakay. Huwag nga rod bakit? Makabawi tamot lang kadagit ilugi ta. Mano abulan pa eh. Sapay la kumaa, takanayon nga ada ti pasahero. Adda ka asi ti Diyos bakit? Di nabaybay anda tao. Amo ka masukatan dumutlang dagiti nalugi katata. Nang runa pa ita, taligalan ti panagbiyahe me. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno ag progreso ti biyag mo. Laglagi pam, at idakas nga aramid, kat kagura ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.